Naghabubong at 7.3% in inflation rate on pagsagkan presyo han mga baligya Eastern Samar han Mayo 2026 tikang 8.2% han Abril 2026 sumalhan pinakabagong report han PSA Eastern Samar. Ha press conference nga ginbuhat han Hunyo 11 iginhayag ni Chief Statistical Specialist Ronnie Bahado nga mas ubos inihin 0.9 percentage point kumpara na i-record na naglabay nga bulan bisan pa hini masitaas hapon ini kumparahan 0.6% inflation rate han Mayo 2025. Sumalakan bahado ang paghinay ng inflation na probinsya tungod han mas mahinay nga pagsagkan presyo ha housing, water, electricity, gas and other fuels, transport ngan food ngan non-alcoholic beverages. Ang food ngan non-alcoholic beverages ang padayon nga may pinakadako nga kontribusyon sa inflation han Mayo nga may 55.1% nga bahin sinundan ang housing, water, electricity, gas and other fuels nga may 12.5%, ngan transport nga may 11.9%. Samtang nag-ubos liwat ang food inflation ha Eastern Samar nga duha 8.5% han Mayo, tikang 9% han Abril 2026. Igin sumatliwat han PSA nga nagkasugan purchasing power of the peso kun PPP ha Eastern Samar nga duha 74 centavos han Mayo 2026, tikang ha 73 centavos han Abril. Nangangahulugan ini nga usa ka piso ha base year nga 2018 may balor na la 74 centavos yana nga panahon. Base ang datos ang PSA para mga probinsya ngan syudad ha Eastern Visayas, ikalaman Eastern Samar ha may pinakahitaas nga inflation rate han Mayo 2026 nga may 7.3%. Nanguna ang Samar may 13.6%, sinundan han Biliran 10.7%, Southern Leyte 8.5%, nga Northern Samar 7.6%. Mas ubos naman ang Ipatik nga inflation rate ha Leyte nga 6.4%, ngan Tacloban City nga 5.6%. Ha pareho nga press conference, iginsumat ni Ted Apura, Rice Program Coordinator, han Office of the Provincial Agricultural Services, nga sobra 62% la ang rice sufficiency level han Eastern Samar. Tungod hini napipiritan nga mag-angkat pahinbugas, di ka nga iba pa nga lugar. Iyaliwat punto nga masdakan kitan mga middlemen tikang kagawasan probinsya kumparan mga parag-uman humay tungod kay iragin papalitan anin mga parag-uma ha barato nga presyo ngan igin babalig ka ini pabalik ka probinsya nga gin proseso na ha mas mahal nga presyo. Samtang igin sumatan Department of Trade and Industry DTI nga walang puson ang diskwento caravan nga ginbuhatan Hunyo 4-5. Sumalhan DTI naka-generate inihin kabug-usan 114,000 pesos nga cash sales nga nakabulig 150 nga mga konsumidor nga nakapalithin mga produkto ha mas barato nga presyo. Dugang pa ni Gwen Ponferrada, representante ni DTI Provincial Director Bimbo Tan, padayon nga estable ang presyo ng mga produkto nga sakupan ira regular nga price monitoring ha probinsya. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.